Ok, dans cette vidéo, tu vas être en complète immersion dans la langue. Je t'invite à écouter cette vidéo en complète immersion en entier, prendre un moment afin d'être immergé dans la langue et pouvoir habituer ton oreille à la langue. Imana ishobora vyose. Ikiganiro ca mbere uko umuntu amerewe. Mwaramutse neza? Yego twaramutse. Mumeze mute none? Njye meze neza. Namwe mumeze mute? Nanjye meze neza. Mbese abandi mu rugo barakomeye? Yego barakomeye. Aho ni byiza. None unsuhuriza abandi. Yego sawa, mugire umunsi mwiza. Murakoze wa twese. Ikiganiro cya kabiri, kugenda mu bukwe. Amahoro neza. Amahoro. N'amahoro namwe? Yego n'amahoro. Mbese ko wambaye neza ugiye he? Ndimo ngenda mu bukwe. Mu bukwe bwandese? Bwa Apollinaire na Atlantique? Yo, Atlantique igira neza. Bwa Parfait na Anatoline? Yego, uramuzi nawe? Yego cyane. Twarize hamwe muri kaminuza. Yo, rero ngwino tujyaneyo mu bukwe. Yego, ndindira hano gato ngiye kwambara ikoti. Yego, sawa nkurindiriye hano ariko ugire vuba. Ikiganiro cya gatatu, kubaza inzira. Amahoro neza. Amahoro. Murakomeye? Yego, ndakomeye. Nifuzaga ko mumfasha. Mwifuza ko tubafasha iki? Ngewe nazimiye. Nabuze inzira injyana ku kibuga cy'indege. Fata imodoka irakugezayo neza. None se nariha amafaranga ngahe? Uriha 5,000 gusa. Murakoze cyane. None imodoka nyibona tese? Ba uhagaze hano uraza kuyibona. Sawa, mugire urugendo rwiza. Sawa, namwe murakoze cyane. Ikiganiro cya kane, mu buriro. Ikaze mwisange. Mwifuza ko tubaha iki? Njye nifuza isahani y'umuceri n'isombe n'inyama. Ushaka inyama y'inka, y'ingurube cyangwa y'inkoko? Nshaka inyama y'inkoko. Sawa, namwe mwifuza iki? Nanjye nifuzaga ubugari n'ibishyimbo gusa. None mwifuza kunywa iki? Njye ndifuza inzoga. Njye nta kinyobwa nkeneye. Sawa, murindire gato tubazanire byose. Ikiganiro cya gatanu, umubeshyi. Bite? Ni byiza. Nawe? Nanjye ni byiza. Mbese waronse amanota y'ikizamini cy'imibare? Oya. Ariko Placide yambwiye ko umwarimu yatanze amanota no munsi isaha imwe ya gatondo. Eka, njye mvuyeyo ntayo nabonye. Nibyo? Wenda ngira ngo Placide yakubeshye. Ujya umuntu akunda kuvanga ibintu? Yambeshye basi. Twe turamuzi ko ari umubeshyi. Ikiganiro cya gatandatu, umwidondoro. Niko, witwa nde? Nitwa Apollinaire. Apollinaire nde? Apollinaire irafasha. Utuye he? Ntuye i Kigali. Uvuye he? Mvuye kuvoma. Ntujya ku ishuri? Uyu munsi ntitwiga kuko umwarimu aragwaye. Sawa, none uri mu mwaka wa kangahe? Ndi mu mwaka w'10. Sawa, ni byiza. Bandanya mwana. Ikiganiro cya karindwi, kurondera akazi. Amahoro. Mahoro. Mwifuza tubafasha iki? Ndi gusaba akazi.
mwabasha kumfasha? nkeka ko byashoboka. None mufite urupapuro rw'umutsindo? Oya nyakubahwa, ntago mfite pe. Ntacyo, ariko urazi kuvuga ururimi? Yego, ndavuga igiswahili n'ikinyarwanda neza. Ni byiza, ariko ntacyo nshobora kugufasha. Kubera iki? Njye nshaka umuntu uzi igifaransa neza kugira ngo akore mu buriro bwanjye. Sawa, murakoze. Yego, mwihangane mushakisha ahandi. Ikiganiro cya 8. Amahoro muganga. Mahoro, mumeze mute? Meze nabi cyane. Urwaye ute? Mbabara umubiri wose. Muganga aragenda imbere y'umurwayi maze amushiraho ikiganza mu ruhanga. Ahejeje ati, ndumva ufite ubushyuhe. None se ntabwo ubabara mu muhogo? Yego, ndababara cyane mu muhogo, kandi mfite n'ikibazo cyo guhumeka cyane cyane nijoro. Iyo ndyamye ndabura amahoro kuko ntabasha guhumeka neza. Sawa, aho birakwiye ko ufata ino miti 2 ku munsi, mu gitondo na nijoro. Ku manywa ntabwo harimwo, kandi ujye unywa icyayi kirimo ubuki n'indimu. Bizagufasha koroherwa, nubikora uzamera neza. Yego, murakoze cyane muganga, nzabikora. Imana ibahe umugisha cyane rwose. Ikiganiro cy'icyenda, mu cyobo. Jonas, ngwino urebe. Nibiki? Habaye impanuka hafi y'ikibuga cy'umupira. Yo, nta muntu wapfuye? Oya, wenda nabonye imodoka iguye mu cyobo. Ye, mu cyobo? None uwari kuyigendesha we arihe? Ntacyo yabaye? Aracyari mu modoka, aracyarindiriye abantu babasha kumufasha. Oya, uri kubesha. Basi ngwino urebe, njye sindi umubeshi. Yego, sawa, tugende unyereke. Ikiganiro cy'icumi, gukina n'abana. Abana basigaye bari gukora iki? Bari gukina. Barimo gukinira hehe? Bari ku muhanda. Ku muhanda? Yego, niba ushaka kubabona genda hariya bari. Yego, ndagiye. Jonas aragenda kandi yegereza hafi y'umuhanda, ahita abona abana bari gukurikira imodoka zihita, maze arabakura ati, mwabana, ibyo ngibyo muri gukora n'ibiki? Mwavuye inyuma y'iyo miduga cyangwa mbakubite? Abana bagira ubwoba maze bavayo birukanga. Ikiganiro cya 11, ingenzi. Jonas, ese ugiye he? Ntushaka gukora? Oya, ngomba gutaha burije. Utaha? Ubu nonaha? Ariko haracyari kare. Yego, ndabizi ko hakiri kare, ariko umugore wanjye yampamagaye kugira ngo njye gufungura. None se najyana nawe nanjye? Njye ndashonje cyane. Yego, nkwirikira tugende. Jonas na Gedeo baragenda mu rugo kwa Jonas. Bagezeyo, Jonas ati, hodi, ni njyewe Jonas, ndi kumwe n'inshuti yanjye Gedeo, ni ingenzi. Ikaze, tubakarabishe maze dutangire gufungura. Yego, none indobo n'igikombe birihe? Birebe mu gikoni.
sawa. Ikiganiro cya 12 ku ishuri. Mwaramutse neza. Mwaramutse. Hari icyo nifuza kubabaza. Wifuza iki nshuti? Njye ndi mushasha hano kw'iyi kaminuza. Mwashobora kunyereka aho twigira mu mwaka wa mbere w'amategeko? Yego, ngwino nkwereke nshuti. Murakoze cyane. Hogi tugende muhanyereke, njye nari nahabuze. Barajyana bagenda baganira. N'amahoro? Njye n'amahoro, kiretse ko ndi mushya aha kuri kaminuza. Natwe twarabaye bashya hano muri kaminuza, maze tuguhaye ikaze cyane hano kuri iyi shure ryacu ryiza. Uzahakunde, uzamererwa neza. Mbashimiye ku ikaze mu mpaye. Murakoze. Murakoze gushima. Ikiganiro cya 13 kujya ku kazi. Mwaramutse neza. Mwaramutse. Mbese uyu munsi ntujye ku kazi? Turajye ku kazi dute se? Nari nifuje ko twagenda n'imodoka. Yego, twakwiteguye kugira ngo amasaha atatujyana. Njye nifuza kuhagera kare kuko uyu munsi mfite ibikorwa byinshi. Sawa, reka tunywe icyayi maze niturangiza duhite tugenda. Umukozi abazanira icyayi, barakinywa, barangije bati, nizere ko warangije kwitegura. Yego cyane, narangije. Wibuke gutwara amafaranga y'imodoka, ntuyibagire. Yego, urakoze, tugende, byose nabyibutse. Sawa, nanjye namaze kubwira imodoka uw'imodoka aze kudutora aha ku muhanda. Sawa, nawe wagize neza cyane. Ikiganiro cya 14 kubaza inzira ijya ku bitaro. Ndabaramukije cyane. Mahoro cyane. Mumbabarire mbabaze gato. Yego, nta kibazo mbaza. Njye narimo ngenda gusura inshuti yanjye kwa muganga, none nazimiye, nabuze inzira ingeza ku bitaro bikuru. Mpore nshuti. Nibyo bibaho umuntu akayoba. Yego, none mwabasha kunyereka inzira ijyayo? Nta kibazo. Fata uriya muhanda wari warenze, uhite usubira inyuma, uraza kubona icyapa kihakwereka, uhita uhabona, ntihagoye mugenzi. Sawa, murakoze cyane. Nawe urakoze gushima, kandi nkwifurije n'urugendo rwiza. Murakoze namwe, mugire umunsi mwiza. Ikiganiro cya 15 kugura umukeri. Amahoro neza. Mahoro, wifuza ko tubaha iki? Nifuza kugura umukeri mwiza, murawufite? Ibintu bya hano bihora ari byiza igihe cyose. Ubwo wowe nturi kumbesha? Nyereka nirebere. Reba, mfite umukeri mwiza cyane. Yego basi, ndagushimiye, ufite ibintu byiza cyane. Nari nakubwiye ko hano iminsi yose duhura n'ibintu byiza. None nguha ibiro bingahe? Ahubwo ugurisha amafaranga ngahe? Ngurisha 2,000 ku kilo. Kandi ni sawa, birakwiranye. Ko ari menshi cyane. Gabanura amafaranga maze ngushorere. Basigeza 1,800 ku kilo, kugira ngo uzahore uza kugurira hano iwanjye.
Sawa, mpimira ibiro 30. Yego. ngushirire hano nyene byose. Yego, shiramo birakwiramo. Akira. Yego, akira amafaranga. Murakoze, ikaze no hanyuma. Yego, murakoze. Ikiganiro cya 16. Kugura imodoka. Bite? Ni byiza, ikaze hano. Murakoze. Mwifuzaga ko tubafasha iki? Nifuza kugura imodoka iri mu bwoko bwa V8. Murayifite hano? Iyo modoka turayifite kandi nziza cyane. Tugende mu bubiko bwazo munyereke. Yego, tugende. Ushishoze neza muri izo modoka, urebe neza witonze. Iyo ushima uraheza umbwire tuvugane. None ijya V8 y'umukara igugwa angahe? Igugwa miliyoni 50 kandi arahendutse. Sawa, ariko ndatanga miliyoni 40,500 gusa. None gezayo ndakubwiye. Oya, Nta yandi mafaranga mfite. sawa basi, yazane. Nyandikira urupapuro nguha amafaranga. Akira, zana amafaranga rero. Akira, urakoze. Ikiganiro cya 17. Kureba inyamaswa. Bite? Ni byiza. Mukomeye? Yego. Wendaga nifuza kureba inyamaswa zimwe zimwe hano iwanyu. Wifuza kureba iki? Nifuza cyane inkoko. Nabasha kuzibona? Yego. Niko, banza urihe hariya maze turaheza tubereke aho ziri. None turiha amafaranga angana iki? Barababwira ntabwo ari menshi. Uriha ibihumbi 5 gusa maze uranzanira agapapuro baguha. Arariha, arangije agenda kureba za nkoko aho ziri. Ati, Mbabaze, none se zijya nkoko zibayeho zitese? inkoko zirafite ibyo kurya byazo. None nabasha kwegera nkareba ibyo zirya n'ibyo zirya? Nta kibazo. Sawa. Reka negere ndebe neza. Aregera, arareba, arangije ati, Mbona zihimbaye. Ndabashimiye, mwakoze kunyereka byose. Tuzasubira. sawa, murakoze kutugendera, muhawe ikaze no hanyuma. Yego, murakoze. Ikiganiro cya 18. Kujya gusenga. Uraho Mariko? Uraho neza Paul? Umeze neza ga nshuti yanjye? Yego, ndakomeye. Nawe ni amahoro? Nanjye meze neza nshuti. Mbese uyu munsi ntujya gusenga? Yego, ndagenda, ariko senga iyigira kabiri uyu munsi. Aho ni byiza. Nanjye naringiye kuguhitana kugira ngo tujyane mu misa ya mbere. Oya, hari ibyo ntarategura neza, ndaza kuza iya mbere isohotse. Sawa, njye mbaye nihuse sinkeregwe. Sawa, Imana iguhe umugisha. Yego, turasubira nimugoroba. Nta kibazo. Ikiganiro cya 19. Kwishyura amafaranga y'ishuri. Bwakeye neza. Bwakeye neza. Mwifuza ko tubafasha iki? Umwana wanjye yiga kuri rino shure, none
narinzanye amafaranga y'ishuri. Yego, ikaze ndabakire. Kuko igihe ni iki nyene cyo kwishyura. None ubu hari bwo hagere? Yego cyane. Kuko murabona umwaka w'ishuri ugiye kurangira. Nta kibazo, njye nagiye kwishyura kare. Mu bisanzwe ni byiza ko umuntu yishyurira umwana we kare, niho n'umwana aheza akiga neza atangorane afite ku ishuri. Yego basi, ibyo nibyo. None rero nizera ko umwana wawe agiye kwiga neza. Yego, nanjye nicyo nari nifujega, kugira yige nta bimugoye. Sawa rero, mugize neza, ngomba nakira abandi bantu. Yego, mugire akazi keza. Murakoze. Ikiganiro cya 20. Kujya kureba isinema. Bite butoyi? Ni byiza gahungu, amakuru yawe? Amakuru yanjye ni meza. Umeze ute? Meze neza. Ndifuza ko tujyana kureba isinema. Urafite umwanya? Yego basi, tugende. Nanjye rwose naherukayo kera cyane. Urumva nshuti, hariho udusinema dushya twinshi, ariko hari ako nifuza kukwereka k'urukundo kararyoshe cyane rwose. Reka kumbwira. Numva nishimye no kujya kukareba. Nibyo? Yego, ahubwo riho hogi tugende ureke kunkerereza. Sawa, reka tugende. Baragenda maze bareba ya sinema. Gahungu ati, Butoyi, ubu rero ndemeye ko uri inshuti yanjye. Koko uranyeretse isinema iryoshe basi. yego, nanjye karanshimishije, nicyo cyatumye nifuza kukakwereka. None rero ko gaheze duhite dutaha. Yego, ubu ni sawa rwose, ndishimye cyane. Nibyo, dutahe. Ikiganiro cya 21. Muri banki. Bwakeye neza. mukomeye? Yego, turakomeye, namwe bimeze neza, biragenda neza. Yego, turashima. Mwifuza ko tubafasha iki? Naringiye kubitsa amafaranga yanjye hano. Ikaze cyane. None mwabasha kumbikira? Yego, turi hano ku bwanyu. None hasabwa iki kugira bikunde? Utegerezwa kuba usanzwe ubika amafaranga hano mw'iyi banki, wenda ukaba unahafite ikonti ubikako amafaranga yawe. Sawa, ibyo byose barabimpaye hano nyine. Nyereka imibare y'ikonti yawe, uhite uyandika kwako gapapuro, nyuma uhite wuzuza ibyo bagusabye, uhite ubinzanira n'amafaranga, urangije uhite wuzuza byose. Murakoze cyane kunyibutsa, riho nimwakire. Sawa, murakoze, ni ibi ngibi tuba dushaka. Namwe murakoze. Ikiganiro cya 22. Ndabasuhuje. Mwiriwe neza bwana? Mwiriwe neza. Bwana, dukore tese. Nifuzaga ko mwankorera imodoka yanjye iragwaye. None igwaye ite? Bwana, imodoka yanjye iramaze igihe itagenda neza, kuko yahoze, ni ukuvuga irimo kugenda, hari ibintu bigenda bidatumbera, ihita igenda iravuza induru cyane. None nifuzaga ko mwayinkorera
ko mwayitorera umuti w'icyo kibazo ifite. Yego niko, imodoka yawe turayigukorera neza, nta ngorane, wigira ikibazo. None bifata umwanya ungana iki? Erega gukora imodoka muntu ntabwo umuntu ayikora yihuta cyane. Nta kibazo, yisuzume neza, wenda izindi gahunda ndazihebye. Aho ni byiza bwana, kuko imodoka ntibayikora bihuta, ni ukwitonda kugira umuntu asuzume neza icyapfuye. Rero muyitondere itazasubira kungora. Yemwe, yego, ngaho tugerageze. Abafundi barayisuzuma, bareba ahari ikibazo, bahamenye bahita babwira nyene imodoka bati, niko bwana, imodoka yawe twayisuzumye kandi by'ukuri twasanze ifite ikibazo gikomeye. None rero urafite ibihumbi 200? Eka, ariko ndafite ibihumbi 150 gusa. Ese ntiwayikora? Oya, ni make cyane. Nanjye nta yandi mfite. Nta kibazo, zana amafaranga. Akira. Wakira amafaranga, maze batangira kuyikora. Barangije bati, bwana, turarangije gukora bya bintu, reba ugende wumve ko byaheze. Yego, ubu ndumva imodoka imeze neza. Mbashimire ku gikorwa munkoreye, n'ahanyuma nzaza hano nyene. Sawa, natwe tuguhaye ikaze no hanyuma. Tuzasubira. Ikiganiro cya 23 mu bitaro. Mahoro butoyi. Mahoro neza Deo. Amakuru y'iminsi. Amakuru yanjye n'ukuri ni meza, kiretse ko ngwaje mwene wacu mu bitaro. Amakuru yawe nawe. Ayanjye ni meza ndashima Imana. None uwo mwene wanyu yagwaye kuva ryari? Hashize ibyumweru 3 agwariye mu bitaro. Ntabyo nari bwamenye, nta wari bwabimbwire. Birashoboka kuko nta benshi bari bwabimenye. Uzasubira kumureba ryari mu bitaro? Na nubu ndimo njyayo. Reka noneho tujyane nanjye musure. Barajyana ku bitaro, bashitseyo bararamutsa basanga ariko aratora mitende. Bamubwira bati, mwiriwe? Twiriwe. Mumerewe tese? Ubu biriko biragenda neza. Mu mubiri gute? Ubu numva nsa n'uwakize. Abaganga bambwiye ko nshobora kuzataha ejo. None akira ano mafaranga, baraguhahira utwo wumva wabasha gufungura, kubera amasaha ariko aragenda. Ngiye tuzasubira ikindi gihe. Yego, murakoze, mugire urugendo rwiza. Ikiganiro cya 24. Gutora amafaranga kuri banki. Mwiriwe. Mwiriwe neza, tubafashe iki? Nje gutora amafaranga. Kaze mwisange, duhari ku bwanyu. Murakoze. Akira runo rupapuro mwuzuze ibyo bibazo maze mushireho n'igikumwe cyanyu. Sawa. Umukiriya aruzuza, arangije agaruka aho batangira amafaranga, aravuga ati, nimwakire mundabire nanjye. Yego, zana urwo rupapuro. Akira. Yego, none ko mutwaye amafaranga menshi, muri kubaka inzu? Nibyo, naguze inzu kuko nahora ntuye mu nzu,
leta yantije, ubu ngubu rero ngomba kuba mu yanjye niguriye. Byiza cyane. Rero akira amafaranga yanyu. Murakoze. Yego, namwe murakoze. Ikiganiro cya 25. Kwiyandikisha muri kaminuza. Mwaramutse. Mwaramutse neza. Ni amahoro? Yego, ni amahoro. Mwifuza ko tubafasha iki? Ngiye kwiyandikisha hano muri kaminuza, none sinzi uko bigenda. Kaze, washitse. Zana turebe ko ukwije ibyo dukenera. Arareba ibyo afite byose, asanga byose birakwiye, amubwira ati ibintu byawe birakwiye. Mwarakoze kubishakisha kare byose. Niko, egera hafi yanjye nkubaze. Ngomba umbwire amazina yawe yose, naho uturuka, icyo uziga. Njye nitwa Butoyi Deo, nturuka hano i Kigali, nziga amategeko. Sawa, genda witegure, inyuma y'ibyumweru 2 amashuri azaba atangiye n'amasomo azaba atangiye. Murakoze. Yego, mugire imyiteguro myiza. Mugire akazi keza. Ikiganiro cya 26. Kurota nabi. Paul. Ndeka. Habaye iki Paul? Wandetse mbanze nduhuke ndakubwira. Tuza maze umbwire neza. Urumva nari kurota bari kuniga. None byagenze te? Urumva nari kugenda n'amaguru, nyuma yanjye haturuka abagabo 2. Umwe arandengana, uwundi asigara inyuma yanjye. Ngira ngo turi kujyana. Byaciye bigenda gute? Burya hashize akanya gato, uwari nyuma yahise amfata mu ijosi araniga. Umwe yari imbere yaciye ahagarara, bahita bamfata banjyana mu ishyamba. Yo, nicyo gituma wari kurota ukoma induru. Byari biteye ubwoba. Ubwo se nakomye induru? Yego, kandi cyane. Mumbabarire kuko nababujije amahoro, mbabuza gusinzira neza. None iby'abo bantu byarangiye bite? Naciye nkoma induru cyane, nabaza abantu bari imbere yanjye, ariko ntibari bwanyumve ngo baze kuntabara. Mpore nshuti, zari indoto, sinzira neza nta na kimwe. Urakoze kumpumuriza. Yego, ijoro ryiza. Rya twese. Ikiganiro cya 27. Gutegura imeza. Mugisha. Karame. N'amahoro? Yego. Nashaka utegura imeza. Yego mama. Mpashiriki none se? Genda ufate amasahani n'ibiyiko n'imbugita ubijyane ku meza. Urebe intebe zose ko zikwiranye n'ibyo byose. Yego, ndagiye. Ariko ubanze uhanagura imeza neza n'amazi meza, kandi ubikore neza mwana. Yego, ndazi nawe urishima. Sawa mwana, banguka ugire vuba, urabona amasaha yo gufungura arageze. Mugisha ahita agenda aho babika amasahani, ibiyiko n'imbugita, ategura imeza neza. Arangije mama we ahita aza kureba, aramubwira ati mwana, uranshimishije pe, wabikoze neza cyane. Urakoze gushima mama, nanjye ndishimye. Neza mwana, genda woge maze witegure, mpave nkugaburira woze neza. None wahishije? Yego, hasigaye ko mbafungurira. Sawa, ndagiye koga, ndindire n'abo tuvukana baze.
sawa nabo nyene bagomba bave ku ishure, genda ugire vuba basange wowe warangije. Yego. Ikiganiro cya 28. Gusaba umugeni. Urubanza rwo gusaba umugeni, ab'iwabo w'umuhungu bariteguye, bajyana inzoga, impano n'ibindi. Baragenda maze babaha ikaze mu rugo. Barabazimana, barafungura, baranywa, inyota ishize batangira kuganira. Uwaserukiye umuryango w'umukobwa ati: Banyakubahwa babyeyi namwe rubyiruko mukoraniye hano, tugire amahoro. Tugire amahoro, ubumwe n'urukundo mu miryango yacu. Twese. Nk'uko mubyirebera hano mu rugo kwa Kadoyi twaronse ingenzi, rero yatwigishije kwakira ingenzi, none twabikoze, tubaha amazi, tubugamika izuba. Rero twifuza gusaba ababyeyi batubarize iyo bajya n'ikibagenza. Mbasuhuje mvuga nti tugire amahoro, ubumwe n'iterambere mu miryango yacu. Twese. Nk'uko umuhungu wanjye abivuze, njye nari mvuye kugarura inka, niho nabona uyu muhungu wanjye aza ati erega da twaronse ingenzi. Mpita mubaza ko yabahaye ikaze kandi akabazimya inyota, nawe ambwira ko yabahaye byose. None umuntu arebye ababyeyi nkamwe ntiyabura amakenga. Nashaka mbabaze ikibagenza. Tugire amahoro. Tugire amahoro. Twese. Natinze babyeyi, aha ubona sinazimiye. Naje ndakurikira inzira, ntinda ndahagera kuko igihe kimwe narimo ngendagenda mbona umwigeme atashe hano mu rugo iwawe. None rero uyo mwigeme umumpe, icyo uzantuma cyose nzagikora kuko naramenyereye kuba umusabyi. Nuko tugire amahoro. Uyo mwigeme uvuga nanjye mubona ahita hano arengana agenda, riho wabaza neza ahava. Icyo nicyo ngukundira. Uyo mwigeme naratohoje neza nsanga ni uwawe. Oya basi, kuko njyewe nako mfite n'iryo jambo ntaryo nacisha mu kanwa, ntikarakura. Aho rero ndumva neza utekereza ako nyene niko nifuza, kuko ndafite umuhungu azamwitaho neza rwose. Nshuti, reka mbaze umuryango numve ko babyemera, nanjye nzaba nemeye. Reka nsabe abo twagendanye bamfashe gushima. Se w'umukobwa aragenda kubaza umuryango, niho yagaruka avuga ati: Tugire amahoro. Ibyo mwasabye umuryango wabyemeye, ariko genda mwitegure muzagaruka. Mbaye ndashima ko ngiye mu muhango. Yego, murakoze, mukomeze kunywa. Murakoze. Ikiganiro cya 29. Gushinga. Mwaramutse. Mahoro da.
genda wegeranye ibikoresho tuje gushinga. none se ndazana iki? Urazana isuka n'icyuma n'igipanga cyo gutema ibitoke bigwaye. Yego, ndagiye mbizane. Sawa mwana, genda ubanguke. Yego. Maze uribuka uhitane barumunawe baze bazanye amazi. Yego, ndababwira bose batire ibyo bakoresha mu gushinga. Yego, uze ubazanye. None se igipanga wakijyanye? Yego, nabijyanye byose. Sawa. Turagusanze mu kanya, tuzaba tuje. Sawa, mubanguke. Ikiganiro cya 30. Kubaka inzu. Bite gahungu? Ni byiza, nawe umeze neza? Yego, meze neza basi. None uyu munsi niwe twirigwana twubaka ino nzu? Yego nshuti, uyu munsi nirigwa ngufasha. Aho ni byiza, ntumbere umunebwe. Wigira ikibazo, ntacyo mburana. Sawa, nanjye ndabisuzuma. Witinya, ndagerageza. Genda hajya mu nzu ya Jedeo uzane ajya amabati, ibiti n'ibibaho nibyo dukoresha. Ndagiye. Gahungu yahise ajya kubizana, niho yagaruka bahita barakomeza kubaka. Zamura imbaho dutangire gusakara. Yego, nyakirira. Gira vuba, amasaha aratujyanye tudashize ko amabati. Ehe fundi, niwakire n'aya mabati kuko nshaka ko tubirangiza uyu munsi. Zana maze ugende kuvoma. Ibyo ndo nabishikanye. Byegereza ahangaha hafi yanjye. Urakoze, wewe rwose ndabona ukora neza akazi. Urakoze. Ikiganiro cya 31. Ubuzima bugoye. Bite muhungu? Ni byiza nshuti, amakuru yawe nawe? Nge ni meza muhungu, ariko ndafite ikibazo basi. Ikibazo giki? Wabuze iki none? Hano iwanyu ko nzi mubayeho neza. Oya muhungu, aho ubona ubuzima bwanse basi. Bucya nomoka njye gushaka amafaranga mu mujyi. Urantangaje. None se hari uwagutumye ko mu mujyi? Eka rwose nzapfa kugenda kuko ino ubuzima bwananiye. Nzatuma ndara mu muhanda, ntawe uzanyica. Oya muhungu, urabanza ubaze abariyo ko waronka uwaguha icyumbi. Ntuzapfe kujyayo naho ufite ushikira. Reka wa muhungu reka. Nge numva ubuzima bwaho iwacu bugoye. Reba twirirwa twicaye, abandi birirwa baragenda gusa, abandi birirwa baranywa inzoga n'itabi. Wewe buno buzima ububona ute? Ngewe nzatuma mpfirayo, ariko ejo nzinduka ngenda. Sawa, nta kundi. Kunaniye kugira inama, ngewe nzapfira hano. Sinzajya kugorerwa mu mujyi. Sawa, uragira urugendo rwiza. Uzaba umbwira uko byifashe. Butoyi asezera inshuti zose ze bahorana, ariko abinyegeza ababyeyi be. Mu gatondo
aca azinduka agenda mu mujyi. Niho yafata imodoka imushikana mu mujyi, maze amaze kugerayo burira kandi yarashonje cyane kuko yiriwe aragenda kandi ntacyo yigeze aronka afungura. Niho yajya abona umuhamagara amubwira ati, amahoro neza nshuti, mwashobora kujya kumpa icyumbi? wesha wewe namaki, ubwo nturi umujura? Oya, sindi umujura, ariho nifuza uwampa akazi kandi akampa n'utwo mfungura kuko ndashonje pe. Ashwida, nta kazi mfite ko guha uwo mbonye wese, kandi sawa nta mwanya mfite wo kuganira nawe. Yo, ewe ngewe ndagowe, none ndabigenza nte? Wa mushuti wanjye akangira inama nkanka kumwumva, none reba ayo ndi kubona muri uyu mujyi. Ikiganiro cya 32, urubanza rw'abarwanye. Bagabo bagore namwe rubyiruko mukoraniye hano, tugire amahoro, ubumwe no kubahana kuri bose. Twese Nk'uko mutubona hano imbere yanyu, twazanywe no kunga aba bagabo baraye barwanya. None rero nifuzaga ko mbaha umwanya umwe wese yivugire imbere yanyu, atubwire uko byagenze. Reka mpere ku wakubiswe. Ijambo ni rwawe. Tugire amahoro. tugire amahoro. Twese. Ejo hashize nari ndi kwinywera agacupa hariya kwa Gerard. Ngize ntya nza mbona uno mugabo ansanze aho narindi, aramfata ngo ndamuhe icyupa. Niho naza mbona arinyatse ku ngufu, nanjye ndamwankira. Niko kucya ampa ingumi, ariho haha mubona yahatswe kumena ijisho ryanje. None rero mumumbarize namba ari kibi namugiriye akimbwire. Tugire amahoro. Wa mugabo, ibyo avuze arakubeshera. Ubivuzeho iki? Niwiregure, ahandi ho karakubanye. Ngewe banyakubahwa bagabo, ibyo avuze arambesheye. Nawe iregure twumve. Ngewe yavuze ngo namusanze aho ari kunywera, sibyo. Nguyo twahuriye mu muhanda kuko yari asanzwe amfitiye umwenda w'amafaranga, ndamwishyuza kubera yari yasinze, aca arantuka. Nanjye banyakubahwa n'inyota n'uburuhe niyumvira n'uburyo yanse kunyishyura, nca ndamufata. Niho turanigana maze turatinda turarwana. Kubera yari yasinze ndatinda ndamunesha kuko atanguvu yari afite. Nuko byagenze. Tugire amahoro. Ewe mugabo, ibyo avuze arakubesheye? Yego, ariko icyo nemera nuko nari mufitiye amafaranga. Yari make, ntabwo yari menshi. None uremera ko yakwishyuje uranga kumwishyura? Ngewe sinanze kumwishyura, ntayo nari mfite uwo mwanya. None rero munyumve, n'aba bajye kumviriza ibyanyu. Wewe wakubiswe warafuditse, kuko umaze kumenya ko wari ufite umwenda, wari kwitonda mu byo wishyura. Hama nawe wakubise waragize nabi, warihaniye kuko kino gihugu cyacu kirimo abagabo. Nuko rero wakubiswe, genda vuba urihe ayo mafaranga uheranye.
uyishure. Nawe wakubise, nyarutsa vuba uvuze uyu mugabo kugeza akize neza, kuko warihaniye. Natwe abagabo tubaciye amakaziye 2 ya byeri, natwe mutwuhagire tugire amahoro. twese. Ikiganiro cya 33. Inzoga. Bite mugabo? Ni byiza nshuti, ni amahoro namwe? Yego, kaze hano. Mwifuza ko tubaha iki? Nshaka icupa ry'urwagwa. Nangahe? 1,000 gusa. Mbazanire? Ubanguke kuko inyota iranyishe. Niwakire nshuti. Nako kararyoshe, bakanzaniye uyu munsi. Ndazi karagushimisha. Ya, kararyoshe basi. Kameze neza cyane. Mbese wagakuye he? Nagakuye aho hafi yanyu, ni Matayo wakanzaniye. Ujye ndamuzi. Arakamura urwagwa neza rwose. Kandi araryosha inzoga basi. Nanjye nicyo gituma mwizera akayinzanira hano. Ari ibishe sinyemera. Sawa, nzanira umuheba ndagasome neza nshuti yanjye. Niwakire. Ariko nanjye wari ukwiye kumpa agacupa nanjye. Yo, wowe uko ngukunda nugatore maze uke unyongera akandi, ako wampaye mbona nkamaze. Sawa, ndabashimiye. Ahubwo riho cya ugenda utwaye n'amafaranga kugira ngo singume ndyoherwa ngo nibagire gutaha. Yego, yampereze. Akira nshuti, mugize neza. Murakoze cyane. Nifuza kujya mu bindi bikorwa. Umugoroba mwiza. Sawa, namwe murakoze. Sawa. Ikiganiro cya 34. Guteka ibiryo. Ewe cyiza, banguka hano nkubwire. Yego mawe, ndaje. Nashaka uzamuke hamwe hari intusi, uce igiti kimwe mujyane na bukuru, muhite mugisatura muzane ibisate. Nimugoroba muhite muteka, njyewe ngiye guhinga, kandi nirigwayo ntahabwije. Yego ma, nta ngorane, reka nce mbwira bukuru tugende. Nibaza ko hagera nimugoroba twatetse. Sawa mwana. Mubigirane umwete kuko tuza gutaha turushe twe na so wanyu. Nicyo gituma nshaka ko dusanga mwahishije. None ma, tuza guteka iki? Murafata ya nkono nshya muhite mugura ibishimbo n'imboga n'ibirayi mubitekane. Maze nyuma murateka ibijumba ukwabyo. None se ibijumba tubiteka biharuye cyangwa dupfayo guteka uko nyine? Oya, ntimuharure, murapfayo guteka uko, murapfa kubironga neza maze muhite mubiteka. Sawa, murakoze. Sawa mwana, mugire ibikorwa byiza. Ikiganiro cya 35. Kugura. Amahoro, mwifuza ko tubafasha iki? Nshaka umwenda, ikanzu n'umukanda. Mushaka ikanzu y'ibara irihe? Nshaka ikanzu y'ibara ry'icyatsi kibisi n'umukanda w'umutuku. Njyewe mfite iyi kanzu. None nimugende mwambare mwipime murebe.
Yego, mpereza. Bella aragenda mu nzu kwipima, arambara, agaruka ku mudandaza. Umudandaza avuga ati, mama we, uri mwiza cyane. yego, ariko ino kanzu ni ndende cyane. Ibyo nta ngorane, mushobora kuyigabanisha. Yego, nta kibazo. None igurwa amafaranga angahe? Igurwa ibihumbi 20. None umukanda ugurwa amafaranga angahe? Ugurwa ibihumbi 5. Ariko ndaguha ikanzu n'umukanda ku mafaranga ibihumbi 22. Oya basi, umpe ibihumbi 22. Eka, sawa, ndabihebye. Bella ahita agenda. Ariko umugurisha aramuhamagara, aramubwira ati, Nta kibazo, zana amafaranga ndayemeye. akira, murakoze. Ikiganiro cya 36. Umurwayi. Yo! Ya! Mwana, mbese umeze ute? Ko utavyuka? Ndananiwe cyane kandi ndamenetse umutwe. Yo, subira kuryama uruhuke birahera. Yego, reka ngende kuko numva ko nta nguvu mfite. Kandi uyu munsi ntugenda ku ishure, uraruhuka gusa. Yego, Kandi ndagutegurira icyayi gishushe kirimo indimu na tangawizi. murakoze ma. Kandi ejo ntuzajya gukina umupira w'amaguru, ndaza guhamagara umutoza wawe mubwire ko urwaye. Yumvise ko atazajya gukina, arabyuka vuba, ahita afata ikaramu n'ikaye, aca ariruka ku ishuri, abwira mama we ati, ma, ubu numva ameze neza, aho nywereye cya cyayi. Yo, aka kanya urakize, uri kurambesha wewe, ukunda ku ishuri kuruta amagara yawe. Ikiganiro cya 37. Kujya muri siporo. Muraho. Yego, turaho, namwe muraho. Turaho, umeze neza nawe? Yego, nanjye ni sawa, nawe? Nanjye ni sawa, ndashima Imana. Ariko hashize iminsi myinshi utaza muri siporo, ko utaza n'ibiki? Yego, maze umwaka wose ntaza. None ni kubera iki utaza? Wari wagize ikibazo ikihe mu buzima? Oya, nta kibazo nagize, ariko nari ntwite. Yo, none warabyaye? Njye ntabyo nari namenye ko wabyaye. Umwana ameze neza? Yego, ameze neza cyane. Sawa, ni byiza. Yego, tugende muri siporo duterure ibyuma. Sawa, ni byiza, ariko none ubu tugende kwirukanga gato, nyuma turaza guterura ariteri. Sibyo se? Yego, tugende, nari mbikumbuye. Ikiganiro cya 38. Ejo hazaza. Bite butoyi? Ni byiza bukuru. Wiriwe ute ku ishure? Njyewe niriwe neza muhungu, ariko numva ndushe cyane. Baduhaye ibyo gukorera mu rugo, namba mbiheza ntabyo nzi. Wari uzi ko utegerezwa gukora cyane kugira ugere ku cyo wifuza? Yego sha, cyane kabisa. None nk'ubu wifuza kuzaba iki? Ni igiki ubona wifuza? Yo, njyewe ndebye uburyo umwigisha wacu avuga icyongereza nk'abazungu, njye nifuza kuzabera ururimi rw'icyongereza maze njya kurwigisha abandi. Yego,
aho ni byiza, ufite umugambi mwiza cyane. none nawe wifuza kuzaba iki nyuma y'amashuri? Njyewe nifuza kuzaba umufundi mu kubaka, maze nzahore nubaka amazu manini. Aho nawe ni byiza muvandimwe wanjye. Ariko rero naho urumva tubishaka, tubwirizwa kwiga cyane kugera aho tuzagera ku bitekerezo byacu byiza. Yego basi, umuntu yakorana inguvu kugira bizagende neza. Sawa, njye nifuza mbanze nduhuke gato, nyuma ndaza kwiga ndangije kuruhuka. Sawa, nanjye ngiye koga, turasubira niwabyuka. Ikiganiro cya 39. Kugira inama umwana. Ewe Pierre, banguka ino icyo nkwibariza. Yego, ndashitse mama. Pierre, ni amahoro? Umeze neza mw'iyi minsi? Yego, ndakomeye. Mbese ni kubera iki kuva aho ishuri risubiye gutangira utagishaka kwiga? Uguma wiryamiye, ntukizinduka nka kera? Njyewe ni amahoro, kiretse ko ndeka gukora iyo ndushe. Reka kumbesha, mbwiza ukuri mwana wanjye. Ufite ikibazo ikihe? Njyewe nta kibazo na kimwe mfite, byose bimeze neza. Njyewe ngize iminsi ngusuzuma, ubu nta kintu ushaka gukora n'icyaha mu rugo, usigaye ufite ubunebwe, byaba ibyigisho ntugitora ikaye, none wewe ushaka ko tugukorera iki? Njyewe mama urambeshe, njyewe ndakora. Reba, ntukijya no gutegura utubazo baguha ukorera mu rugo. Iyo ngutumye umbwira ko atamwanya ugira, none njye umwarimu wawe nzamubwira iki? Erega mama, ibyigisho ndabihebye. Uko nyene? Urambabaje mwana wanjye. Aha rero nzareka kukugaburira, ko uguma witemberera n'abandi bana gusa, utaha hano ujya gusa. Erega mama, hajya mba mbakumbuye. Umviriza rero, guhera ubu ngubu udahinduye ubugwanabi, njyewe ngiye kukwereka ko byambabaje. Oya mama, ntuzakwirirwe urampana, njye sinzasubira. Ndemeye ko nakoze amakosa, kandi ungirire imbabazi. Sawa mwana wanje, nanjye nashaka ko wahindura ubugwanabi, gusa sinashaka kuguhana. Sawa, nawe urakoze kw'izo mpanuro mpaye. Nanjye nkwemereye ko ngiye guhindura ubugwanabi nahorana, ndabuhebe nsubire nkore cyane. Urakoze mama. Yego mwana wanjye, erega burya njyewe ndagukunda cyane, kuko warangoye kugira ugere aho ugeze. Genda rero wige kandi ugire ibyigisho byiza. Yego, nzakugufasha kuronka amafaranga ninarangiza kwiga. Ndakuzanira n'amazi. Genda wige mwana. Urakoze. Sawa. Ikiganiro cya 39. Kugira inama umwana. Ewe Pierre, banguka ino icyo nkwibariza. Yego, ndashitse mama. Pierre, ni amahoro? Umeze neza mw'iyi minsi? Yego, ndakomeye. Mbese ni kubera iki kuva aho ishuri risubiye gutangira utagishaka kwiga? Uguma wiryamiye, ntukizinduka nka kera? Njyewe ni amahoro, kiretse ko ndeka gukora iyo ndushe. Reka kumbesha,
mbwiza ukuri mwana wanjye, ufite ikibazo ikihe? Njyewe nta kibazo na kimwe mfite, byose bimeze neza. Njyewe ngize iminsi ngusuzuma, ubu nta kintu ushaka gukora n'icyaha mu rugo, usigaye ufite ubunebwe, byaba ibyigisho ntugitora ikaye, none wewe ushaka ko tugukorera iki? Njyewe mama urambeshe, njyewe ndakora. Reba ntukijya no gutegura utubazo baguha ukorera mu rugo. Iyo ngutumye umbwira ko atamwanya ugira, none njye umwarimu wawe nzamubwira iki? Erega mama, ibyigisho ndabihebye. Uko nyene? Urambabaje mwana wanjye. Aha rero nzareka kukugaburira, ko uguma witemberera n'abandi bana gusa, utaha hano ujya gusa. Erega mama, hajya mba mbakumbuye. Umviriza rero, guhera ubu ngubu udahinduye ubugwanabi, njyewe ngiye kukwereka ko byambabaje. Oya mama, ntuzakwirirwe urampana, njye sinzasubira. Ndemeye ko nakoze amakosa kandi ungirira imbabazi. Sawa mwana wanje, nanjye nashaka ko wahindura ubugwanabi, gusa sinashaka kuguhana. Sawa, nawe urakoze kw'izo mpanuro mpaye. Nanjye nkwemereye ko ngiye guhindura ubugwanabi nahorana, ndabuhebe nsubire nkore cyane. Urakoze mama. Yego mwana wanjye, erega burya njyewe ndagukunda cyane, kuko warangoye kugira ugere aho ugeze. Genda rero wige kandi ugire ibyigisho byiza. Yego, nzakugufasha kuronka amafaranga ninarangiza kwiga. Ndakuzanira n'amazi. Genda wige mwana. Urakoze. Sawa. Ikiganiro cya 41. Amanota. Kadoyi, banguka hano, mfite icyo nkubaza. Karame mubyeyi, mbwira. Mbese ko ejo numvise ko babahaye amanota, weho byagenze bite se? Ko ntacyo wambwiye. Ejo naratinye kukubwira kuko byagenze nabi. Burya iki gice ntibyagenze neza kuko nagumye ndwara. Oya, wihagarika umutima, wowe shiramo umwete. Mw'iki gice cya nyuma nizera ko bizagenda neza. Erega nari nagize ubwoba nagira muhava mumpana. Oya mwana, uriga n'umutima mwiza, kuko siwe byavuye ko zabaye indwara. Nanjye nkwemereye ko mw'iki gice nzazana amanota meza cyane. Yego mwana, uzagire umwete kandi uzame uhora usubiramo ibyo wize, kugira ntujye ku ishuri utize neza. Ndagushimiye, ndashimye impanuro zawe umpaye mubyeyi wanjye. Nanjye nukunsengera kugira sinzasubire kurwara. Icyo tuzagira twe na mama wawe, tuzama tukuvugira isengesho. Urakoze mubyeyi wanjye. Imana imfashe uyu mwaka nzamenye ku ishuri. Sawa rero, genda ukomeze ibyo warimwo. Sawa, urakoze. Ikiganiro cya 42. Kogosha umusatsi. Mwaramutse? Twaramutse. Murazi umuntu yogosha umusatsi hano hafi yaha turi? Yego, nimwinjire mw'iyo nzu muramusangayo, kandi azi kogosha neza rwose. Bamwita Claude. Urakoze cyane nshuti, reka ngende murebe.
mugire igitondo cyiza. Sawa, nawe urakoze gushima. Mwaramutse? Mwaramutse cyane, ni amahoro? Yego, ni amahoro. Narinjye hano iwawe kugira munyogoshe umusatsi kuko wambanye mwinshi cyane. Kaze. Yego, nanjye mbabwiye ko mwogosha neza. Yego, ni ukuri. None imisatsi yawe nyisokoza tese? Njye nkeneye ko muwumpa wose. Wose? Tumara igipara. Yego, kandi ugire vuba. Sawa, nta kibazo. Mbese nguha amafaranga angahe? Ni ibihumbi 5 gusa. Sawa, nimwakire. Nawe urakoze. Ubu nzahora nza kwiyogosha hano iwanyu. Nanjye ndabashimiye kandi mbahaye ikaze no hanyuma. Murakoze. Ikiganiro cya 43. Alo, ninde? Ni njyewe Jedeo. Yo, Jede, umeze neza? Ariko uri he? By'ukuri, ndi muri bisi ndiko nza. Ariko mu gitondo wambwiye ko uza gushika saa 8, none ubu turi saa 9. Yego, ndasabye imbabazi. Sawa, ntacyo, ubanguke. Ikiganiro cya 44. Gukunda no gukundwa. Mbese kubera iki uri kurira? Oya ndeka. Mbwira, ninde wagukubise? Yego, nta muntu wankubise. Aho nibiki? Mbwira cyangwa nigire. Yego, basi meze neza kuko nta nshuti ngifise, iminsi yose nsigara njyenyene, irungu ryansumbye. Yego kabisa, mpore cyane. Gukundwa nicyo nshaka gusa. Yego, birumvikana. Abantu barakeneye gukunda no gukundwa. Ikiganiro cya 45. Guhura n'umuntu. Uraho? Ndaho, uraho nawe? Ndaho, ukomeye? Yego, ndakomeye, nawe? Nanjye ndashima Imana. Abandi mu rugo barakomeye? Yego, barakomeye. Sawa, ubasuhuze bose mu rugo. Yego, ugire umunsi mwiza. Murakoze namwe. Ikiganiro cya 46. Ibibazo. Yewe muhungu, amahoro. Mahoro. Mbese wowe uranzi? Oya, sinkuzi. Ariko njye ndakuzi. Unzi ute? Nzi ko uri umuhungu wa Jonas. Nibyo? Yego, nibyo. Ariko witwa nde? Nitwa Jerome. Sawa, kandi wowe na so murasa cyane? Yo, sinzi. Ikiganiro cya 47. Amadarubini. Yo, sinzi amadarubini yanjye yagiye he? Genda uyabaze Jedeo, nkeka yayabonye. Mariya agenda kubaza Jedeo avuga ati, mbese Jedeo wamboneye amadarubini yanjye? yego, nayabonye. Hehe? Genda urebe ku meza. Oya, sindayabona. Reba basi mu kabati.
Yego yarimo. Urakoze. Sawa. Ikiganiro cya 48. Amavuta. Mbese urarangije koga? Yego ndarangije. Ariko ndabona utisiga amavuta. Yego nuko ntayo mfite. Ngwino nguhe akira. Urakoze. Amavuta yawe ahumura cyane. Ahumura iki? Ahumura ururabya rwa biskwiti. Sawa, wayaguriye he? Nyagurira mu isoko mu mujyi. Nanjye nzajya kuyagura ejo. Ikiganiro cya 49. Kumera nabi. Mbese uramuzi Jonas? Yego ndamuzi cyane. Abahe? Aba mu mujyi wa Kigali. Sawa, ariko uyu muntu ndamukunda cyane. Afite umutima mwiza. Yego, ubundi se ameze ate? Nabi, kuko afite ikibazo cy'agahinda kuko umugore we yarapfuye. Mukama wanjye, ubuzima buragoye cyane kandi Imana imwakire. Yego, ariko ntibyoroshe. Ndamusengera cyane. Nanjye ndamusengera. Ikiganiro cya 50. Akazi. Mbese kubera iki iminsi yose nkubona kare mu gitondo nka saa 4? Nuko mba ngomba kujya ku kazi. Ngewe nkorera i Kigali. Ukora iki? Ngende umugurisha. Ugurisha iki? Biravana, gusa cyane cyane ngurisha ibirato. Akazi kawe uronka amafaranga ngahe? Biravana. Gute? Iyo mbonye abaguzi benshi nshobora kuronka 1000 ku munsi. Nawe se ukora iki? Nge akazi kanjye ngurisha amaburete. Mu gitondo ngenda kugura inyama maze nkazitegura nkazitekana n'amavuta. Ndangije nkazishira mu tumwanya maze nkashaka abaguzi. Ufite umuhate cyane.